Nay, sabidong mo't na itay gemuka ka. Agsabido nga kaon, tapasig apan nakapaay kan ayat ni masagsagrap kao. Anya? Laklakayan kan, ayat pa'y laang ti pagparparikutam. Ay unay daytan kaka. Sarbag kayaw akabalay kao. Anyat problema yon, tay? No personal na gamit. Saan yung bibiyangan? Dito'y lang ti pangidul-duli na kiti sa guys. Ikaw, nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket no at dalita buok yaw. Unay daytan kaka. Sagutan da kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Hinggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat ken iti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimbag nga oras yung amin papagayam. Sakbay na, Makablawan, Dan Nelson Matias, Maricar Rogelio, Rems Amarndo, Josie Marquez, Loida Bigornia, G. Arbis, Febilin Sieng, Ken Dante Bayawa, Ken karakay amin supporters da ito yung programa ay unay daytan kaka ken anaraar tinamnama. Sabi ko ma, ta itultuloy yo tarabayen lagi ito'y programa. Kastamet karagiti vlogs dito'y channel tayo Jor Drama Tips TV. Manipol iti Triple R Productions, isagot ka na kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel ti pakasaritaan na napauluan. Maganab ti sukir. Dito'y programa tayo unay daytan kaka. Ay, nagalasti ka babalenday dya bebeng. Sino tidak na kamaton yun, nanasitang? Awan. Apay adi yung baga kanyak? Interesado ka launa iti chismes. Imala ka iti inam. Awan mo tin chismis mi kaninanang. Ay, pumanaw ka man dito. Maisturbo ak nga gistorya. Tabagbagi yung siguro tidak na kamaton yun, analas ti ugali na, nana. Naalas ti ugali ti chismosa. Kaya mo, ta ibunutak taulaw. Apay niyog, tapno ikatom ti bunot na. Pumanaw ka! Shoo! Lydia, adda ka di nagginuraan da nanang ko kun nanang mo? Awan mat. Ape aya. Nalabsak iti kalsada nga ichismismis na ni nanang. Anya? Wan Lydia, iso a pinanunot ko nga adda nagririanda. Ay, diyak amukon ko na Awan mo ti amok. Kababain ti kasjay nga aramidon na. Bay amon Layla. Siyaktun ti makisarita kini nanang. Narigat no tutupam. Nagdakos a talaga ti aramid ni Nana Sitang. Agngar-ngarayutak. Maminsan pa'y nga agchismis ta kagato. Ha? Unay daytan kaka? Nanang, isardeng yun timang dadadaal kini Nana Bebeng. Apay ayata pakibibiyangan nak. Kung di mo man isakit, dayjay gampang. Saan apan nakibiyang nanang? Jakla kayat ti gulo ang maparnuay, gapu iti kastangar aramidin nyo. Bayan nakman, kayat yung ka di ti may pasubo. Narigat ti makiap-apa nanang. Narigat pa'y ti maikap-kapitan. Nalaka? Anya? Unay daytan? Nasakit tinakam ka iti dayja babae. Anya ayat ti basol ni Nana Bebeng kada kayo nanang. Dakkel ti basol na. Ibagayo, bareng makatulong nga. Awan ti may tulong mo, iso nga ikaam mo tangiwa mo. Ha? Nimot na nasitang ti sumungad. Lumabas lang dayta. Hal! Da kayo nga ginadita. Apayakit kita anda ka lumabas. Nagluko daytan abakit. Pagsasawaksan.
Dayta, ti saan mo nga aramiden, anak. Padasan na ti umay mang kibor. Makigabuak kwa na nanang. Uray kitaan nyo. Pa! Agpada kayo nga kina. Nita! Bayamon, anak. Aguuyong dayta. No tutupa. Agpada kayon nga aguuyong. Sumayat! Ampang! Ay na, nanang. Kamataksan. Mapan ko gabuan. Anya nga taaya ti basol ko kinisitang. Pagin inawan na ka nga taa. Anya, amom lakay. Saan nga ang angaw daytoy nga aramiden ni sitang kanya? Saan mo latan ngay kaskasaw? Madadalang ti ulam no kasta. Kagurgura naklaunay, kat awan mo ti aramidat kan kuana. Masurunak pa yan no daduma. No makita mo na kat panawa maon. Kasta mo ti aramidat. Ngam talaga makapasuron. Karkariton na. Bayamon ko na kumay. No tinutupam, gubaten ah. Ha? Enak man gumatang tibitsin pang paimas iti lutwak asidaan. Ay, lumabas ak gayam iti batog ti balay da sitang. Ne, iso ti adda iti balkon. Mangmangan iti saba. Lumabas ak latan nga awan anyaman na. Naitapkal nga ukis ti saba iti rupak. Nagbastusan daytoy a tao. Apay nga yung barsak mo dahi taukis ti saba dito yung rupa. Nagbastos kan. Sika ati bastos. Sika di bastos. Awan mo dong bakbakatan. Ay, nagsaaw dya adamudo na kampay ide. Sayat, babae. Basagak santang ngiwat na itirugit tinuang. Kaya mo pa iti sabadang nga. Panawang ka man langan. Sayang ti oras ko kanta sa iro bakbakatan. Madayjay inaramid ni sitang kanya. Kasla kayat ko asublian tapiwakak jay ngiwat nan. Kunak matabaybay amlatan bakay. Pakaalaan lang, tirire no tutupam. Nakaan-ano sak ngamin lakay. Iso akas ta iti aramidon na kanya. Kayang-kayang naktadyak patpatulan. Kosta o tiyar aramidam. Saan mo patulan mo no tutupan? Mauman tulat ka. Saan ang maumaday jay? Agingga saan ang maikan iti pagnakman na. Nasakit tinakom ko iti naramid na kanya. Anya aya, tinaramid na kin ka. Binarsak nakit din iti ukis ti saba akan kanon na. Namindo ah. Anya, nagbastusay. Iso nga ron ang nagsakit tinakom ko. Agora ka man, sakman ti mapaniti balayda. Ha? Ay, saan mo adangdangran lakay? Numapan ka. Mabalin na ka nga idarom no dangram. Ikakiti sarita, asa na malamlamot ti asaw. Enya tigagaram si Kahudas. Balaagan kasitang. Maminsan paya pasaktam ti asawak. Makaraman kan kanyak. Aga-agaw nga may ndagya babae. Awan inagaw na. Inagaw na kakanyak. Pangkamit dang nga. Ang bibising. Kaayan ayat kaaya. Tapno ibaga nga inagaw nakin ka. Ya, imbis sa siyak tinasawam, inagaw na ka nga may. Agbibisin ka talaga. Saan ka apulo sa pagan-anaw? Kasano nga ibagam nga inagaw nakin ka? Bagtay. Ay, sika ati bagtet ta nagbabagtitam ngayon asawa na dya sayat.
Ampang a babae. Agtanakan. Ulitak tibalaag ko ken ka. Maminsan pa'y apasaktam. Arabisin kaan. Anya? Kasta ti kunana? Wain bakit? Bagtit na dyan babae. Nilagbain. Kursunada nakangarod idi pay laang. Ngamjak mo't pagtatakunan. Saan mo ta napintas? Sapay kasdit ikababalin na. Awan manaknakem na. Mas daawak Garanggan siya nga bakbakitan. Pagim-imunan nakgayam. Mas daawak tawan mo't nga po na nga agimaw. Asawak aya. Kaayan ayat ko aya. Kenjak tupay kinursunada apolos. Laglag abakay. Aklunan ako na, Lydia. Nabayag mo ito ng datdato nakin ka. Amo mo ti makagapon nilo. Sigurado asaan akayat ni nanang ang makirelasyon na ka. Gapo ka rin, ta panginaag niyan ti bebeng. Kasta nga rod. Saan na mo't apusok ti pusok? Kan awan bibiyang ni nanang mo, iti panakiinayat ko. Kan saan mo't makibiyang niyan ti bebeng, iti panakiinayat ko. Kan asino, ti kayat ko a babae. Saan ka di nga ay-ayatan nakmat, Lydia? Jak amo, nilo. Aklunan akong tataraitan. Iti kasta, awanan ti maramidan na pa'y. Nanang, isardeng yun ter aramiden nyo kininana bebeng. Ammo kun ti amin no apaya kagurgura yo. Ayawan ti makalapod kanyak. Kagurgurak da jay nga aga-agaw. Saan apod no day tananang? Feeling kayo laeng. Anya? Ibagayo man nga rod, no asino ti inagaw ni Nana Bebeng? Ti asawa na Saan na nga inagaw ni Tata Victor? Arapa apyula dayta. Ay agtalnakan. Basta jak sardengan da dya babae. Tanusan agapukin ko na, di siya kumatin asawa ni Victor. Nanang, no krasyo ni Tata Victor idi, ag-move on kayon. Taadan pamilya na. Kababayin dayta. Senior citizen kayon. Kun nakiasawa kayo, mat itiday di tatang. Kaya't naasawan, awanan day tarik nayo kini Tata Victor. Unay daytan. Ginunod nak day di tatang mau. Asan ko ngay ayatan. Tani Victor tay ayatak. Unay daytan nanang. Isardeng nyo kit din day ta akalukwan nyo. Makauma. Anya. Ngudi yung isardeng day ta. Pagbabawyan nyo. Ay, awan ti kabuteng ka. Uray anya ti bagbagam. Period. Unay daytan kaka? Ay nadag ito'y nga ubing. Naglainda nga agiwara. Pidutak man laangan dagiti nagukisanda iti kendi. Kada chichirya. Kasta. Agpidot ka ti basura ta basura kamay. Ha! Lumabas ka lang, mangkibor ka pa isitang. Ay, aga-agaw ka kindi Di mo man sang kay bagaday tataawan ti inagaw ko kan ka. Ay, aga-agaw ka. Di ka pa'y lagsardang tasiwakak tangiwat mo. Aga-agaw ka. Ito inayayat. Anay. Ipungot ka man laang. Ipungot ka man laang. Anay ko mong anay. Kaya ba, bakit ibata man na sa Anay ikaw. Naisalte ka kun nga endoron mo. Kaya't mo, talukutan ka ngay basno-basnaw. Langga nga bakbakitan. Karas nakgayam iday, yung saan kami tapagan anaw. Apay ngay, anay taasawak ti pagpupudutam laglag. Mangibabayin kayo mananang. Gapoy ti daytang inarami jo. Makitaraya kon tapno mayadayo akkada kayon. Maganab ti sukir nanang. Sukir kayo. Dayta ti maganab yo. Ha? Anya, mangkibor ka pa ay.
Kuha. Kosto ti anak mo. Maganab ti suker. Namin aduda ka binagbagaan. Gamawan impang pangag mo suker. O naidakan. Ditan papagayam tinaggibusan ti pakasaritan anapauluan. Maganab ti suker. Dito'y drama tayo. O naidaitan kaka. Agyaman kami itin kay panang tarabay.